يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dal ушул ыйык жайларда жалпы мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап атабыз жана ушул убакыттан пайдаланып жалпы мусулман бир туугандарыбызга дуа кылабыз. Аллах таалам сүйкүмдүү пайгамбарыбыздын ар бир үммөтүнө дал ушул ыйык жайларга келип ажылык умуралык амалдарын аткарганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул ыйык жайда ар бириңиздерден суранат элем. Өмүр агабыз менен Патмазар эжелерибиздин үйлөрүн толугу менен бүтүрүп койсок, улуу Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өмүр агабыз менен Патмазар эжелерибиздин үйүнү толугу менен бүтүрүп берип койсок, Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.